ponavljanja. Zato što to da se učlani da dobije neku cjelinu, da shvatite, da vide kako mogu neke druge stvari da se lakše, ne samo kroz košarku, nego i u životu da nauče da rade. To više ponavljanja sa njima je jedan od većih uspeha i u košarku, što mi radimo, a i u daljem životu. Svako od ove dece su se pisao na svoj način i pričao za sebe. Jeste li se svakima njih mogli da radite pojedinačno ili ste ih stavili sve pod isti kiš? Svako dete je individual za sebe, svako dete treba individualno i prići, a ono što je nama bio cilj, to je da svakom detetu izlučujete, da i svakom detetu pustimo ono što ono može, a ne ono da ne gledamo ono stvarno za što ono nije. Cijel ovaj projekat za decu sa posebnim potrebama osmislio košarkaški trener Predrag Crgenis. Jeste li imali neki konsultante iz struke i nauke? Veliku podršku smo dobili sa fakulteta za fizičko vaspitanje, katedre društveno-humanističkih odnosa od profesora Đorđa Štakića. Podrška je bila u domenu sportskog programa od profesora Miloja Karlovića, sve pa katedre na istom fakultetu. A kasnije ne zadovoljni se samo time, počeli i dalje podržavati sa sportskim medicinom sporta, gdje smo pokušali sa ljudima iz struke jedno možda je prava vera.